Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anda, Intisal. Hari ini saya akan interview beberapa gadis mahasiswi di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya nak tanyalah, diorang lebih prefer pakai kain atau pakai seluar pergi kelas? Jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya soalan. Boleh? Boleh. Okay, boleh perkenalkan diri dulu? Oh, nama saya Alisha, kos Sembik tahun 2. Alright, okay. Lisha, so far lah kan Lisha, I found out tons of welcome students, diorang suka pakai casual. Yes. So, bagi Alisha sendiri, your personal Reference? Yes. Alisha lebih suka pakai kain ataupun pakai seluar? For me, reference pergi kelas pakai seluar because our class schedule are much a bit longer. Dia macam satu hari satu kelas je, so we are much prefer to wear something comfortable. Tapi kalau diberi untuk pakai kain, you pakai je lah. Pakai je. Macam contoh kalau presentation ke, we need something formal, then we're going to wear baju kurung. Oh, I see. Alright, thank you for your time. Welcome. Waalaikumsalam. Hai. Okay, nama Mastura. You can call me Mas. Tahun 2. Welcome. Bahasa Inggeris Commerce. Tak, ini baju sauk je. Tak iron pun. Smart casual. So far kalau pergi kelas memang lebih suka pakai seluar saja. Sangat mudah bergerak. Sebab senang nak naik turun tangga. Sebab kelas banyak dekat tingkat 2. Tak ada naik lift. So memang banyak pakai tangga. Jadi lagi senang pakai seluar daripada pakai kain. Saya rasa so far tak ada isu selagi seluar tu tak terlalu ketat dan bukan jeans. Sebab universiti kita tak boleh pakai jeans kan. So kalau palazzo dan tak nampak bentuk kaki, saya rasa kalau seluar tu acceptable je sepatutnya. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik? Nama baik? Alhamdulillah, baik. Okay. Boleh saya nak tahu nama awak apa? Nama saya Akmal. Oh, Akmal. Akmal tahun berapa dekat USIN ni? Tahun 2. Tahun 2, fakulti apa? Fakulti FPBU. Oh, kos? SMPP. SMPP, okay. Ramai tak kawan-kawan perempuan? Boleh lah. Boleh lah, okay. Nak tanyalah, kalau kawan-kawan, tadi apa SMPP kan? SMPP. Kawan-kawan dekat SMPP yang gegar-gegar semua, adakah mereka tu ramai kebanyakannya pakai baju kurung ataupun pakai baju casual? Okay, faham. Okay. Kalau ikut SMPP, sebab SMPP dia ada rule sendiri. Untuk perempuan, dia kena pakai baju kurung. So yang pakai casual tu jarang-jarang lah. Oh, jarang-jarang. Jadi pada pandangan awak lah, perempuan yang mahasiswi lah senang cakap, mahasiswi mereka nak ke kelas, bagi awak mereka lebih sesuai pakai kain ataupun pakai seluar? Okay, untuk ke kelas je kan? Okay, kalau untuk kelas saya lebih prefer untuk pakai kain dah. Sebab dia nampak lebih sopan. Oh, lebih sopan. Jadi kalau awak punya pujaan hati pun awak boleh rasa dia sesuai pakai kain lah? Saya prefer pakai kain. Oh, okay. Terima kasih sebab sudi ditemu buat oleh saya. Okay, daripada interview dalam video ni, saya dapati yang para pelajar, mereka lebih suka, lebih selesa untuk memakai seluar ke kelas. Tetapi bukanlah mereka tidak memakai kain. Mereka memakai kain apabila diperlukan. Contohnya sebagai budak pendidikan pengajar Islam, mereka diwajibkan untuk memakai baju kurung. Maka berkainlah. Manakala budak daripada kos lain macam bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab, mereka lebih selesa untuk memakai seluar jika untuk ke kelas ataupun jika mereka perlu menaiki tangga. Tetapi jika perlu present ataupun ada event-event tertentu yang memerlukan mereka untuk memakai kain, mereka akan pakai. Sekian daripada saya.